Glungas, glungas, wis, kalem, kalem. Woi lo, abing, mas. Oh my god, glogos, tomato gos. Wah, glungas. Wah, jos ra. Wah, ini bener-bener ikan ini, mas. Wah, ini 3 jari gemu, glungas. Ini belakang kita itu jalan baru, mas. Itu Mbah Man itu. Ratna ya, pangkalan Ratna itu juga. Wah, oke, lanjut dulu mas. Kenal lagi mas. Wow, keren, wow. Oh my god, glue, mas. Kenal lagi, lu. Oh iya, mas, genre nih mas, neng kali torong. Sip, lanjut dulu. Can't wait to see you. Stars above in the night, hold their breath shining bright. Kenal lagi mas. Wes, ulah, sak ngene mas, iwake mas. Oh my god, keren, dudeng ya toh. Wah, sip, lanjut. Kenal lagi. Wah, lumayan pak, aja diguguyu lho pak. Mesake kula pak, nak diguguyu pak. Sak pawe pak nggih. Sak entuke gluas, wah lumayan. Termasuk lumayan iki mas, lotung. Ya, siap, lanjut. Kenone, berote mas, lah ya toh, dungdeng, wah, lu mas, lep gudeg, sip, lanjut, dungdeng gitu. Kenal lagi kan. Wes, kalem, waduh, wah, jangan, ucul mas, aduh, ucul, wah, lu akhirnya ketangkep ucul di galengan mas, lu, nguyohi wae. Wah, lanjut dulu mas. Kenal lagi mas. Wis setengah badan langsung lah. Oh my god, jos. Wah, ucul mas, ora sida lah ya mas, sakmene mas. Lah, dundeng. Wah, hari ini kita di Kali Torong mas. Ini suasananya rame mas. Monggo diserbu. Loh ini ya. Untuk lumutnya ini mas, lumut halus. Biasa nyari sendiri mas, halus tapi semi mas. Kita sama teman kita di atas, dia juga dapat mas. Ini spotnya mas ya. Ini urung-urung. Ini itu tempat lumpur Kali Galeh itu mas. Oke.
Kenal lagi mas. Lah. Mangkeret, mangkeret ora apa-apa tak rilis mas. Wah, rilis buri ya mas ya. Nggon kae nggon apa urung-urung mas. Ben ra ganggu lho mas. Sakmene kok mas. Nak ra dirilis repot iki mas ya. Oke, lanjut. Kenal lagi mas, kudu jero dhisik mas. Weh, wow, keren. Oh my god, jos mas, rangiro mas. Sekali lagi kali torong dungdeng. Wah, ra sempat udut ya mas. Engko udute engko mas ya. Machine. I got you in my dream. Time just drags us so along. I can't wait to see you. Every moment we're kenal lagi. Wes, Gus, Reneo nak pengen iwak Gus. Lah, tapi aja cedak-cedak aku mesake aku Gus. Wah, waduh. Waduh, lho mas, rung angel men diuculi mas. Wah, jan, sip. Lho mas, dundeng gitu. Lanjut. Kenal lagi mas. Iwak sepira mas. Lah sakmene dundeng ora apa-apa mas. Wah jan. Wah nah iki ora dirilis, nak dirilis kabeh entek mas ya. Lah dundeng sak pawahe ya mas. Jadi mancing ndak usah harus besar atau seberapa, yang penting kita cuma menikmati karunia Tuhan dan keindahan alam, dah cukup selesai. Kita dapat itu bonus mas ya, apalagi yang dapatnya agal-agal. Oke lanjut. Kenone mas. Wah derijo. Woi. Wah, jos, lu mas. Wah, melem apa derijo mas. Sayangnya urung gede mas. Wih warna-warna. Iwake kene mas. Wis pokoke kok tak udohi spote. Lanjut dulu mas. Grimis kita cukupkan sekian dulu mas. Yang jelas mantap ini mas spotnya. Nah, Wisore Sangkrah itu mas ya. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa like ataupun subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru pinggir happening. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.